Na yabo inisbagun wallah. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Di bakang gaya guna sa along na maori so tamok na gusto mo riyataw. Di saan bakang gaya guna. Lagyan na mga orit mo Allah, udah ko kaya miya pasan ka. Di ka di siya nasa taon na sana ka sa ginawa. At na panaman-namarin ka, nakapatagon, nakapatay, napakataubat nga ko. Yan na nakapakataubatanan, na dua buntal o miyatay. Ano yung orkan mo, ito na ibusat buntal o renila ano Allah, gira miyatay. Gira aso miyatay. Na gira pribun, na kailay nga aging uta para siya na lagi sa salapan na binani. Na may kapagawin din na makap sulawasyan. Eno to makap sulawasyan, malamak sulawasyan, ami ada sudusan yan, ami papanan kulawasyan. Aginan itiwala alladhi ang kadadahra. So kung sudusaw tao na ibatog sa likod yan yan. Nagira ami atay sutawa rin nila ano Allah na kada sudusan yan, na apeso mga malaikat na pagawin ko bangay niya. Na basta matay sutaw, api pagtipan na di pa nakibayaw. Alina sa dusudusan yan na din yan may pagawa. Atiku Allah wahum yahmiluna awzarahum ala dhuhuri. Sira na kawidan yan sa mga dusera na ibabatog kumalimod nila. Na ino nga panmayla, agyan mo tayo palabon. Adibok na sulawas yan. Daun mada sudusan yan. Di nga praso na tiga, agya tomiapi ko lupa. Bapiapan tomiapi ko lupa. Na basta mu'min na porbadud na na makap sulawas yan. Na basta mapanad sulawas yan. Porbadud na. Dan yan may pagawa sudusan yan. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Nagyanan mga urip ko Allah, kailangan na mamanglita sa relasyon ko Allah, tubatan ko Allah. Kada tanong pan, katali mo kaya kapatay. So tamo, kagusto ka dito na mataganan para hiyasan ko kawibig sa dunia. Nakatatan siya ko ba? Punayong kanya. Na oras na galutan na isulok ka sa kota di dalmiya. Dapat gawin. Malimutan. Ayap na pitarong nabi na tingin na, yusallatu alay tis'atun wa tis'una finina. O mata isang tawa baradusa na numaw kukuban yan so siya pula usiya ni paya kadakliya o manisati man na nipay na pito tima na ulo niya na kala bisan yan na kanuday niya sa dunia na dahil na salad buwara o na mauyag kulya o lupa sa kalabisan niya nagina na da mabtaro nabiya kapamra wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha da mabtaro nabiya pun sa baya ginawa niyan enon ta na ipigilahan mo no Allah sudin yan taroon siya na suratun Najm api taroan ano Allah ini bagrian ko betado Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyan na naging mga urip no Allah di ka penggunaan so tamo o masa kapatan ka wala mo na may kadiyan simbeng nanti kapasisan ka ako niyo dahil di ka marapagin basta matay so tao de sambengin na pikapasisan ka oh lagi na. Ipagpagan niya po bang itong na sambay na terok mano wala tingin na dia, hindi ka na benar. Kapasisan ka na pinang pero o pa makagawa kasisan ka o kagawa kapagagal sa mafia. Di na rin makanara kasi Marcos. Kasi Marcos na benar di psilbihan na dua mas kita yang mulai niya. Guldin Mos, Abu Blomos. O pa makagawa iman to na tumitin ka Guldin Mos, tumitin ka Blomos. Nami apa nutul lang boleh ka sa masikita. Na umani makasumbayan mo, umani makakanon, aswaswat yang wala na mula sa kaon. Nanti pa man, nami aguto si Marcos. Kami boleh sa dua masikita. Dalilanan, sa ayak card, katsisan so pera. Na gundi maturuan na pera kasabang ko, inabi ko brano. Na ayak card na sambayan. Na bapaya, sasala di pera ka, nagupunan na card, na sansang na karuan, aluminium. Na bapiak man milyon, kabilyon pinapirang ka kami dideposito ka pa mga bulaw na mga demo. Na amay, kaya isan siya nga kaon. Na kanabakar da, gitigi kubrang kaon, kaya ni sugar kaon na kawan. Eba na niya na kanabay kubra, na matakan ni balian pamuta, kukaswa ka po. Yan ang mga ritual la. Eba na niya no, manisar tano na, tumayan lagi no. Ayat 3 al-Qais mandana nafsa wa amila lima ba'da al-maut. Ayat tawa bright na dinian pagitong na ginawa niyan na minggal bak sa amal yan na para luto yang mukaputay niya. Na ayat tawa bulok nagi mo takatawa niyan de na pulibad sa umur yan kauman din gawin na pulibad ka sa dunia ugay na biya kalalakap ni iman inam. Tiga na yun waging nagkutungan na pulilakop man. At hindi katawa na pag-graduate ka na
Nadagat na pasay kapakadiploma nga si Allah. Nasallallahu ta'ala alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Maurip no Allah, di tanong di pamapa, di tanong maririlain. So di kapakatarot to, muka babaloy manusia na mapaniurang nanan, ay mana niya nanay no kapatano di pelad, di tanong bumakatutuna si ko mga kanilimunong Islam. Na bukan juga ko niyo sa mga radyo niyan. Na bukan juga ko niyo po sa saksi frekuensi yang bisa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Balasan wallah satu program tahu solusi. Dua nah memang kita nusik wallah dia kaya kakata no baik. Naira pero Allah taala subalas agi kaya kaya timutalusi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa amin rabbil alamin. Allahumma لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلها ووسع مدخلها اللهم أعذنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم اللهم ادخلها الجنة يا أرحم الراحمين اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين يا الله نقول نبيك يا الله Relai kasulang wa madu sami tiba ba amin na musuda mirum tiba ba ya Allah. Da pemangnya nami arwar rakana buda pagapasa nami arwar rakana pakapasa kami kaya Allah. Relai kasudusa uduang bala mga luksami. Ini karena saya kamiran na dia misiran kabalasan kung ngani na kaya rumasirar kami. Ya Allah na pagdi na merkagi nga isar kami ulit pemakasih sigiku di dalam kuburian. Pakabilangan kasukuban yan, nagusindawin kasukuban yan. Relay kasulang wadusan yan ya Allah. Rampay na kaon sa mga pipian di manggalap ko mga murya taon yan. Nagupangin guna yung kaon naging gaya dua kami iman to ya Arhamar Rahimin. Ya Allah natimo-timo kami kakusurga ka. Nagupakalidas sa kami kakurarangit ka nagususiksa ka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin na siya pang sa mga murya taon. Wala yung kasira na pala mga pipian. Nagubalo yung kasukububadan na kami pala mga pipian, mga mukmin o mga mukminat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة واجرنا من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.